Thita cia muthenya muthafara wa mutongoria wa AZIMIO Raila Odinga ariwe baruthi munene wa gutongoria mirurungano kaunti-ini ya Nairobi mothe wa sabasaba wari kuringana na mutaratara niguo ukinyire kiharo-ini gia Kamukunji mwena wa Shauri Moyo. Kamukunji kiharo-ini giki Odinga akianira ati ihinda ria miario na thirikari ya President William Ruto ni ikinyu muthia na riu akihita kung'ethanira nake imwe kwa imwe mutaratara-ini wa ungania wa thaini cia kuregana na wathani wa Kenya Kwanza. Tumeshaongea ya kutosha. Sasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. We will collect signatures from Kenyans, and I've said we will also form an electoral commission, and we will carry out a referendum to delegitimize this regime. Kiwatho ungania wa thaini ti umwe wa mitaratara ya kuruta thirikari wathani-ini. Edi Odinga ugite giki gukorwo ri kioneria ati a Kenya matirakenio ni uria thirikari iratwarithio. 90% of Kenyans are behind us. I've received calls from Mount Kenya and they're asking us, when are you coming here? We want to announce that we are coming home to Mount Kenya, and they are actually more willing than anybody else. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Na thutha ucio muthafara uyo wa kura thafari-ini ya kwerekera City Park mucii-ini wa Nairobi aumitwo thutha ni arumiriri yake. Thutha wa gutitimurana kwa ihinda na borithi, mbutu ya Odinga ni hotire kuhuthira barabara ya Jogo rungu rwa mutitimurano wa borithi makigeria kurugamia mithafara ino na riera ria kuruta maithori. Mategutigithiria muthafara wa Odinga ni utuikanirie barabara ya Kirinyaga makiona kanya ga kuingira gatagati ka mucii wa Nairobi, no borithi mang'ethanira nao barabara-ini ya Moi Avenue haha Odinga agithara thutha wa ngari yake kugutho icicio. Agitariria Odinga ugite riuma igeria ria kumuruta muoyo. Odinga augite ndegutigithiria mirurungano ino iria augite iri tabanagio o kiumia kinyagia thirikari ithikiririe kiriro kia a Kenya. Vita itaendelea. Hii mapambano bado itaendelea. Na wiki ijayo vile imetangazwa hapa na Bwana Wandai, tutakuwa tena uwanjani siku ya Jumatano. Thutha wa gukinyaniria itanya riao ria kuingira gatagati ka mucii wa Nairobi thengi ya gutitimurana na borithi, riu wa gwetererwo ni kuona kana thairi ria ngwatanio ya AZIMIO irongania ni igukinyaniria wendi wao wa kwihurania na mitaratara ya thirikari. Ngeribotera Kameme TV de macemani-ini ma barabara ya Kenyatta Avenue na Uhuru Highway, njitagwo Mwaura wa Ndung'u.